Noneho bibaye inkuru mbi ku gisirikare cya FARDC kongera gusubiranamo bwa kabiri biragaragaza ko bemeye gutsindwa. Aba wazarendo bamaramaje ngo barashaka kwica Chikwe Chitambwe. Nibikomejwe kwibaza n'impuguke mu bya politike zibaza niba wazarendo iri bushobore kunoza uwo mugambi wo gufata Chikwe Chitambwe cyangwa biraba mu magambo gusa. Turaje tubirebere hamwe. Nanone kandi ku rundi ruhande igiseba ni cyinshi kuri Prime Minister wa RDC warumaze iminsi mikibarirwa ku ntoki aheruka hafi ya Kanyabayonga yirahira hamya ko M23 igiye gutsindwa kandi ko batazigera bagirana ibiganiro n'uyu mutwe w'iterabwoba ngo wa M23. Mwabyumvise rero twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto mutuku ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Aba wazarendo bakamejeje ngo barashaka kwica Chikwe Chitambwe. Ubu bakaba bamaze kugota hoteli arimo i Butembo, bikaba bivugwa ko iyo nyubako irimo iyo hoteli bayirasheho. Nanone intare za Sarambwe ngo nagusubira inyuma. Imirwano ikaba yakomereje Kirumba na Butembo, ngo ubu hakaba hari imirwano ikaze. Gusa M23 yemeje ko ishaka kubohoza aka gace ka Butembo, ubundi Goma gahita ijya mu maboko ya M23 nk'uko abaturage batuye i Butembo bifuza ko M23 yabafasha kubacungira umutekano. Gusa urufaya rw'amasasu ni rwose rukaba rwambikanye muri Butembo na Kibumba. I Butembo hakaba hari imirwano yo gusubiranamo kuba wazarendo na FARDC, mu gihe Kibumba M23 ikaba ariyo irimo kwirukana inkozi z'ibibi za FARDC. None kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko Prime Minister wa RDC Suminwa Judith aherutse hafi ya Kanyabayonga yarirahiye ahamya ko M23 igiye gutsindwa kandi ko batazigera bagirana ibiganiro na M23, yakomeje yita ko ari umutwe w'iterabwoba. Uyu mugore yarongeye avuga ko u Rwanda ruzahabwa isomo rutazibagirwa. Gusa nyuma y'amagambo ye yuzuye uburakari n'agasuzuguro, intare za Sarambwe zamweretse isomo. Hari hashize ibyumweru bitatu mu gace ka Kanyabayonga haberamo imirwano ikomeye. Gusa ku munsi w'ejo intare za Sarambwe zaraye zegukanya aka gace kose, zirukanya amabaza rendo na FARDC n'abacancuro bafatanyije batwira imishwaro bariruka. Aka gace ubu kakaba kari mu maboko y'intare za Sarambwe, aho zikomeje kwereka igihandro leta ya Kongo zikomeza urugamba rwo gufata n'utundi duce tukiri mu maboko ya FARDC. Bikaba bikomeje kwibazwa nimba M23 yarabananiye. Gute leta ya Kongo ikomeje kwitwaza u Rwanda ivuga ko ishaka kurutera kandi n'intare za Sarambwe zarabananiye. Nanone kandi ku rundi ruhande ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko intare za Sarambwe zigaruriye umujyi wose wa Kanyabayonga, nyuma y'uko zirukanye ku mutuno ihuriro ry'ingabo za RDC muri uwo mujyi, byamaze kwemezwa ko ibisasu byatewe i Kanyabayonga byishe abasivile benshi bikanakomeretsa abandi batari bake. Si ibyo gusa kandi turanyarukira no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, ahabereye ikiganiro cyahuzaga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biden na Trump wahoze ari perezida wa Amerika. Kikaba ari ikiganiro cyaranzwe n'ubushamirane bushaririye cyane. Reka turamburane izi page z'amakuru akomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto mutuku ukora no kunzogera kugira ngo ubashe kubana natwe muri update zitandukanye tukugezaho umunsi ku wundi. Nguhaye ikaze. Ibisasu byatewe i Kanyabayonga byishe abasivile benshi bikomeretsa abandi batari bake. Ni imirwano yabaye ku munsi w'ejo, aho ingabo za M23 zirukanaga abasirikare ba FARDC nabo bafatanyije muri uyu mujyi wa Kanyabayonga. Abaturage bakaba bakuye imishwaro nyuma y'uko iki gitero nacyo cyabagezeho, bagakwira imishwaro bakava muri ako gace. Aya makuru avuga ko ibi bisasu byishe abantu bagera kuri 5, abandi benshi batavuzwe umubare barakomereka. Amakuru yatanzwe n'uruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa avuga ko biriya bisasu byatewe n'ingabo z'umutwe wa M23 waruhanganye n'ingabo zirwanira leta ya Perezida Felix Tshisekedi. Ni mu gihe amakuru avuga n'abaturage baturiye ibyo bice avuga ko biriya bisasu byatewe n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo.
nyuma y'uko intare za Sarambwe zigaruriye agace k'Akanyabayonga zahumurije abaturage bari bagize ubwoba bw'ibitero byari bigabwe hafi aho, zibaha icyizere ko ntacyo bazaba, ko zihari ku bwabo. Ku rundi ruhande, i Washington DC habaye ikiganiro mpaka cyahuje Perezida Biden na Trump. Mu ijoro ryo kuwa kane rishira kuwa gatanu, Perezida wa Amerika Joe Biden na Donald Trump wahoze ari perezida muri icyo gihugu bahuriye mu kiganiro mpaka cyaranzwe n'ubushamirane kuva rugikubita. Impaka z'aba bategetsi bakaba n'abakandida mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka zibanze ku ngingo z'ubukungu, ububanyi n'amahanga, uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'ibijyanye n'abimukira bambuka umupaka n'aba-Mexique binjira muri Amerika. Iki kiganiro mpaka cyatambukaga kuri televiziyo kirimo kuba cyabereye muri studio ya televiziyo ya CNN mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia. Donald Trump akaba yarashinjije Biden gusubiza inyuma ubukungu bw'iki gihugu. Mu magambo ya Biden yagize ati, tumeze nk'igihugu gikennye cyane ku isi kandi ibyo bidukoze isoni, ntitucyubashwe namba, batubona nk'ibicucu. Joe Biden mu gusubiza Donald Trump yabanje kumureba igitsure kirimo uburakari bwinshi, maze agira ati, uyu niwe mu perezida wa mbere mubi wabayeho mu mateka ya Amerika, uyu muntu nasobanukiwe na busa demokarasi ya Amerika. Ni mu gihe mu minsi ishize Trump yanenze imyiteguro ya Biden ku bijyanye n'ikiganiro mpaka, ndetse avuga ko bizasaba ko abanza guterwa imiti na muganga ngo abashe kurangiza iminota 90 y'ikiganiro. Yakunze kuvuga ko Biden atabasha gutondeka interuro ebyiri. Icyakora muri iyi minsi ya vuba, uyu wahoze ari perezida wa Amerika yahinduye imvugo kuri iyi ngingo. Yari amaze iminsi ateguza abamushigikiye ko Biden ashobora kuza ari umuntu ukomeye kuruta uko yamugaragazaga nk'umusazi. Abanyamerika bakurikiranye iki kiganiro ari benshi, gusa Trump mbere y'uko ikiganiro kiba yaherutse gusubiza umwe mu bamubajije kuri iyi ngingo agira ati, ndakeka ko Joe Biden azaba ari uwo kungisha impaka, sinshaka kumukerensa. Nanone kandi ku rundi ruhande, mu ntambara ikomeje kuvugisha abatari bake, intare za Sarambwe zemeje ko zamaze gukoza imitwe y'intoki ku bugenzuzi bw'umujyi wose wa Kanyabayonga. Ni mu gihe kandi izi ntare za Sarambwe ku munsi w'ejo zaraye zifashe uduce twinshi two muri Rubero, harimo Kimaka, Ruwofu na Miriki. Turakomereza kandi ku magambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame wasubije abamuteguje ko bashaka gutera igihugu cye. Ni inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto y'umutuku, ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Ikanyabayonga ibisasu bya rutura biravuza ubuhuha. Intare za Sarambwe zikaba ziri kugenzura igice kinini cy'umujyi wa Kanyabayonga, nk'uko umuvugizi wa societe civile muri ako gace Bwana Omar Kavota yabyemeje mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu kiganiro Bwana Omar Kavota yavuze ko uyu mutwe wigabyemo amatsinda menshi agabo dutero duto duto ku ngabo za leta na wazarendo, nabo bafatanyije bibatera uburangazi bwo gutuma FARDC na SADC n'ingabo za MONUSCO batagira ubwirinzi burushijeho bwo kurinda uyu mujyi wa Kanyabayonga, bityo umwanzi arawinjira. Ni mu gihe ngo mu gace ka Beni bivugwa ko abasirikare benshi batangiye guhunga imirwano nyuma y'ifatwa y'uduce tw'ingenzi twa Ruwufu, Kimika na Miriki dutuwemo n'abaturage benshi bo mu bwoko bw'abandandi. Ifatwa ry'utu duce ngo ryasize igitutu ku basirikare ba leta barwaniraga kugira ngo M23 idafata umujyi wa Kanyabayonga. Utu duce twafashwe Miriki na Ruwufu ngo nitwo twarimo ibirindiro by'ingabo za leta n'abasirikare ba Loni bafashaga ingabo za leta ya Congo FARDC ziri kurwanira muri Kanyabayonga, bakabaha ibyo kurya n'amasasu bikaba byaturukaga muri ibi bice bya Miriki na Ruwofa. Iyi mirwano ikaba yatumye abanyeshuri bari mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2023 na 2024 nabo bashwiragira batarangije ikizamini. Abantu benshi bahunze bati ngo zabo muri ibi bice byabereyemo imirwano ihanganishije umutwe w'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta FARDC nabo bafatanyije. Amakuru yemeza ko iyi mirwano yaguyemo abantu benshi, ngo harimo abantu 9 b'ingabo z'u Burundi, abasivile 5 ndetse n'abarwanyi ba wazarendo 20 bapfiriye muri iyi mirwano, kandi hakaba hari abandi benshi nabo bakomeretse bataramenyekana umubare. Nanone kandi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagize icyo avuga nyuma y'amagambo akomeye yuzuye agasuzuguro yasuminwa washimangiye umugambi wa Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda.
Uyu mukandida ubwo yarakomeje urugendo rwo kwiyamamaza mu karere ka Rusizi yamenyesheje abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ko naho bamenera. Ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyakomereje mu karere ka Rusizi kuri wa gatanu tariki ya 28 Kamena. Kagame yagaragaje ko umutekano u Rwanda rufite ubu wagizwemo uruhare n'abanyarwanda bunze ubumwe. Yabwiye abari bateraniye muri stade ya Rusizi ati ndabashimira cyane kubera ko uwo mutekano muwugiramo uruhare runini, uri mu maboko yacu dufatanyije. Iby'umutekano wacu nawe ufite aho yawumenera rwose. Abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabo barabizi ko naho bamenera. Niyo mpamvu icyo basigarana ni ukutwifuriza inabi gusa. Muzababatize bajye mu nzira bakwiye kuba barimo. Uyu mukandida wa FPR Inkotanyi yabwiye abatuye Rusizi no mu nkengero zaho ko kubera uruhare bagize mu iterambere ry'u Rwanda nyuma yo kubohorwa n'ingabo za RPA bose ari inkotanyi zidashobora kunanirwa kugera ku cyari cyo cyose zifuza. Mu magambo ye yagize ati muri inkotanyi koko, aho tuvuye rero amateka yacu atarabaye meza, ariko noneho FPR ikaza ku bufatanye n'abandi abanyarwanda bose, imitwe ya politike yose tugashyira hamwe, ku buryo twashyize hamwe biragaragara ko nta cyatunanira. Aho tuvuye rero ni kure, aho tujya naho ni kure. Hari byinshi tumaze kugeraho, hari byinshi twifuza kugeraho, tuzabigeraho nta gushidikanya. Kagame yabwiye urubyiruko ko rufite inshingano yo gukuba kabiri imbaraga zo kubaka igihugu. Ati rubyiruko rero bana bacu mujye musubiza amaso inyuma gato, mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye naho rugeze ubu mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakira ku bimaze kugerwaho, mwihuta ariko munabirinde icyabisenya. Nanone kandi ku rundi ruhande Neri Nanga yatangaje ikihishe inyuma y'imikoranire mishya iri hagati y'umutwe w'iterabwoba ADF na leta ya Kongo.